Lamshagu Khorang ni KOKBOROK KOKTWMA ang Suparna tini ni KOKTWMA rongkha. Lahar party tuino shalbrom shini koro laiwe boini bihik busha ganang bai kharmani nukja gaitongo. Shalbrom no hastewo yang yang nukhongni hamjuk guguni chalabai jasmaichawe khari thangmani KOKTWMA manui tongo. Tokma tuima se shalbaro fia hikte shai ganang chala khari thanglai mani thaglia sathai kalayo abo hai patemung eba bemarok chini dofao belai shranglai engmani nukjak tongo khur sathai kalayo lai thangnai 25 December salmariwo pramod deborma mungoi bihik busano khibiwei kuguni burina talangai khari thangkha KOKTWMA ni bisingtui saimankha pramod deborma kamalpur bukhasteni pondowa kamini 2017 bishuo khwai hangkorni emisha deborma bai nukhung khalaiu yagulo nukhungo khoroksa charaibo ongkha phia yagulo Bangalore hastewo samung khlaina hani thangmani nogoki fili sopphailia yagulo bihik emishani thaniwo kokduk sopphaiwi saimankha busai pramod deborma bini staff rogni rang talangaibo kharai thangkha ani rangsung sian rogbo an mathia rogbo jotono phalpaikya mane oburinya darre amole saimia ani rangsung sian rog ani mathia rog jotono phalka agi nog rogo banoi gila no bu te drugs rogbo chao porole saimia tapono bin khokti ke samani bo bisram gonjani hin chauta oburinya bo kisi saimano mane Bangalore obbo baino tongbo honaita mane aron boro rog kol khai sono sawong kai janga aprukai mane bises khaya ngoi tongota kai nogo phaike ko bate ngoi tongota KOKTWMA teibu saimankha salbrum no pramod bini bihik emisha deborma no buto khlaiwe oroi pore khlai mani aboshimiya bihikni bebag rangsa grisak phaloibu rohorkha paithago pramod deborma no rutugnani bagai kamalpurni selema PSO missing diary-bo khlaikha tabuk bihik emisha debormani koimo hasteni joto lukurogno je thayo pramod deborma no nugui tongkhe kokdugo kurungui shahorjadi khanai kokduk 9366253744 Bureau Report Khorang Shrang Shalo 44 KOKBOROK Shal 2022 Parliament ni bagai Kokchap Laijakha Birchandra State Central Library wa Pandao 5 manjak phaika rungte Kerong Mantri Ratanlal Nath Tripura Hamkraite Mantri Mebar Kumar Jamatia MLA Dr. Atul Deborma Akorsang Buskang Final 9 January 2022 ni phongni Chisha Tamani Jarawa IPFT ni Chaplaimong Panda Asuk Jaknai Agartala Press Club Party ni Joto Adongsong Central Executive Committee te Central Advisory Committee no Panda Final Bagai Kobok Jakha te Brotherhood Organization ni Bedek Rognobo Panda o 5 manjak phani bagai Kobok kha Panda ni Naharmong kha Tabok ni Thungrung Bedego je Kok Banglai Tongmani abono salane hini shakha party stand te tebo ragrowani bagai te Delhi Obizan 2021 o chere salai jagnai hini shakha December Srang Salni Dipor Jorawa Umakanto Thungno Khlawa Rakhal Shil Football Bataimung Thungjakha Tournament ni Poila Shalo forward by Ramkrishna Club Thunglaikha Thungmantri Sushanto Chaudhary Football Bui Rowoi Tournament no Chengsawi Rakha Thungmantri Sushanto Chaudhary ro Kognarugui Shakha Phatar Hasteni Mizoram by Manipur bo Thungmungbo Batainai O Bataimung Ungkha Football Hamkhraini Bagai COVID-19 pandemic ni yagolo umakanto thungno khlawa abono poila thungjaga hni sai khana rakha Atal Jaldara mission ni bisingtei kami tui ni bial komiwei tongkha fia contractor rog ni kebengmung rog nukjagoi tongo Atal Jaldara mission hapang ni scheme by kami tabuk tui thangoi tongo Tripura hapang ni imang 2022 bishini bishingo
jotoni nok thaiwo tui shok rowani imang tongmani o imang kubui ongwani thangui tongo phia kwbangma kami amchai rogo tui nok rok sogui phano contractor rokni samung sitra tongma nukjagui tongo omo haikeno koktwma kasawi phaikha telemurani kunjamura kamiwo pump katal manfano borokno pipeline kasam kalangna naima bai khadum laijak kami amchaini lukurok Sini para supply katal sokoi jagachi pipe kasano boro agini pipe no mungsa was klaya mungsa ekha pipe phata jak mangno tui sokhaya mangno boro pipe kasam basi bedo kalangan nai tong an bangsi horma kuthungai am katalangke pipe katal sokhai nango agini kasa tui phaya phata jak mangsi thung lama rogo tui choro jak lig mangsi inge u pipe no suparok ta bori paning khaya mungsa khaya khai bedo kalangai pipe jamang ha kesung tui taite manu yang layo nai o age jaga soklai thunai ching hani bangno sung chini pipe no katal no bedor phalang tui chung kodo phia omo haikeno hapangni je imang te lukurokni shape kamawi thango tabu borok pipeline katal manai khatung laijak kunjamura kamini lukurok Bureau report Khorang বিশাল গর্ব খাস্তেনি মধুপুর বিজেপি পার্টি অফিস দে গোকুলপুর বিজেপি পার্টি অফিস নি বিশিংতে মানে খनै রক সকজাগৈ তংমানে নুকজাখা কক্তমানে বিশিংতে পার্টি মং পার্টিখা স্রাংসালনি দিপরজরাও কক্তমাও সাউই মানখা তেসার সেবকনি সিলেকশন কবাংमा বরক বিজেপি খাইনে রংনে বুমং করেখা হनै আবো হাইখেনো বিজেপি খাই তংনাইনি বিশিংগ জলে মানে নুকজাখা সোশ্যাল মিডিয়াও কবাংमा খাদুজাক মানে কগ্রকবো সাইমানখা কক রিজাক কগ্রক ন নারগিমান ইয়াখनै বিজেপি ন দুশিরখা আজকে সকালবেলা কিছু সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এই উন্নয়নের ধারা দেখে তাদের সহ্য হয়েছে না তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টি এসে আমরা কেউ ছিলাম না তালা ভেঙে কিছু সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী দলীয় পতাকা এবং পার্টি বিষয়ে কিছু সরঞ্জাম ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কীরকম ক্ষতি হতে পারে? ক্ষতি হতে পারে প্রায় আমাদের এখানে তো পার্টি বিষয়ে অনেক কিছু সরঞ্জাম ছিল, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল, ভালো টাকাই খরচ হয়েছে। সমাজদ্রোহী যারা আমাদের সরকারকে বদনাম করার জন্য আমি দেখছি স্যার ফালুতে সেটাই না পাশেই না পতাকা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে কেরাসিন আইনে লাগিয়ে তিনি kokborok koktwma oronu paikha nirok soy naitangdi Khorang